Vangin hi ju ni nga sang hi somni panga ni nga ni ani a clear tu le ngai thatu te chi bai le vek ule kan video te top thlengin min lo ngai thlak sakin min lo thlir sak ula min lo like sak ve ngei don ya phuldung seya thai dor tlanga Mizoram IR police da ani don MZP General Headquarters Right to te chu Juni thum thole ni khan Home Minister Puke Sabdangan asom angin apisa a anlenga Home Minister chuan phuldung sei thai dor tlanga Mizoram Sarkarin IR Police da don thu alo shilni in antarlang in khomna hian phuldung sei thai dor tlang pan chhauna kong chira Tripura Sarkarin guest house tour an sak chung chang le Tripura Sarkar malak dan soi ho ani a MZP Right to de chuan Tripura Sarkarin cheng noi zathum sengin guest house an sak mek thule Tripura State Rifles mile sa te an duty reng thu soin Mizoram State Police te po duty ve nga se an du thu Home Minister nena an thlenani MZP Right to the chuan Tripura Sarkarin guest house asak mek chu tun hnaya bom mangati chiat ani nuwa po sakchun zom an tum le ngal ti soin an sakchun zom to lo nan thei to pado dal turin Home Minister an ngen bok Home Minister Puke Sabdanga chuan konpui ematangin thai dor tlang pan chhauna Mizoram IR Police te da an ni don thu soin malak mek ani thu MZP Right to te ashila Tripura Tourism Minister nen anin biak thu soin guest house tour chu sachun som to lo tura ashil thule official level a soi ho tura an ra man thu a soi bok Puke Sabdanga chuan Tripura State Rifles in thai dor tlang pan chhauna tura check ke tan siam chu chat ngal tura an shil thu a soya MZP Right to te chuan phuldung sei khotlang Right to te ne na tanga thu adon danin check ke chu thia ani to thu antar langa MZP Right to te chuan Home Minister malak na lom thu an shila jam puitlang dunga mizo mi puile Mizoram khwale tuite veng him tura thei top chwa zel tura ngen ngalin ramle namta na sarkar malak na te an thei anga an thlop zel tur thu an soyani previous slide next slide chiat na thleng wangin tim din don sarkar lai puya chanpui na dil tum ani Mizoram Sarkar chuan tun hnai ro sur le thlipui tle in chiat na thlen dan zir chiang tu tur post disaster management team PDMA adin dona chumi hnuah sarkar lai puya chanpui na dil atum Wanglai ni palai zo na changin disaster management and rehabilitation DMR Minister Professor Lalni Lomachuan sarkar lai puya chanpui na dil ma in PDMA din phot ani don thu asoya PDMA hian Mizoram hun sang sanga chian na thlen dan te zir chiangin chian na sang sangin ati chiat lut zong te an chu chwa kang ati Professor Lalni Lomachuan PDMA in ati turang te ati zoa an report zir chian ani tur thu soin PDMA report mang hian Central Sarkara chanpui na dil ani don ati a sarkar lai pui tanga chanpui na mu ani ngei theinan thei top choa an bo zui tur thu asoya heti lai hian sarkar kumkal mek sangni somni panga sangni somni paruk budgeta State Disaster Risk Management Fund SDRMA fatan cheng viable chesom nga pasari raman ani a chu centralin za som kwale state in za som atum turani cheng viable chesom nga pasari atang hian State Disaster Response Fund SDRA fatan cheng viable chesom li panga point paruk bial za som ria da ani a cheng viable chesom pakhat point pali bial za som ni chu State Disaster Mitigation Fund SDMA fatana ti ani thung Sarkar kumkal meka Mizoram chian na sang sang thlenga wangin SDRMF sum engemosat manto ani Punjab Pakistan ta na enthak na thok tu manbel Punjab Police te chuan nimin nilani khan Pakistan ta na enthak na thok tu ni nge shiat Jasbir Singh anmana Singh hi Punjab pa malan thingtlang khwa acheng ani Director General of Police DGP Punjab Gaurav Yadav chuan Jasbir Singh hi YouTuber ni in Jan Mahal ti mingvo in channel en kollaya Jude Randawa firfiak polta na thoknen in som na anei thule thlatir lama en thlak na thok YouTuber Haryana a an man tak Jyoti Malhotranen in him naina an nei bok ni in an soi Jasbir Singh hian Pakistan National Day lomna Delhi neya pokhan atela hemichum hian Pakistan Army official le Haryana YouTuber Jyoti Malhotra tenen anin muti shat chwa ani thu antar langbok kumsang ni somni pakhat le sang ni somni palia te Pakistan na tloti shat chwa ni ba ka a electronic manrua Pakistan mi le sa biak po na number engemosat omna po man ani
singlaka hian FIR zialu ni to in ramri pela firfiak pol chet na le in kung kai na nei te hailan ani theina turin chui chiana kalpui me kani thu police chuan antar lang Pehelgama firfiak pol chet na thlen nuwa Pakistan Inter Services Intelligence dana en thlak na thok tu engemazat chu ramchung mun sanganga man anlo ni to ani Punjab State Special Operations Cell SSOC chuan firfiak pol thlop tu Pakistan ta na en thlak na thok mi som pani chuang man to in anjinga hian YouTuber pani antelani Irana India mi pathum bote mu le tan ni India mi pathum thamasa Iran tlo a sin chin shat lava bo zui te chu mu ani to thu India a Iran embassy chuan thole ni khana puang chin shat lava bo te hi Punjab mi vek an ni mi bo pathum te hi ruk bo nge ni rin ni in na tho tur anga bum chwa an ni arin hle bok Amritpal Singh Jaspal Singh Husanprit Singh te an ni a chin shat lava anum thu hi me ni som pakhat le ni som pasari inkar khan shat ni in thunei tu tin he na malak pui turangen ngal ani bok Australia a na chatak tho tur nia soibo zuin agent le mangin Iran a hian an kala Iran an thlen nu hian biak po thei lavin anum zui ngal ni in an soi Anbo chungchang a hian Indian Embassy chuan Iran lam chu malak pui turin an bepop ngala embassy lam hian mulet anni theina turin rang takin ma an la chunzom ngalani mulet anni theina tur hian Consular Affairs Department Iran Foreign Ministry le dan lam thunei tu te chu thok khawin zon be pui hi uluk taka kalpui ani thu Iran Embassy chuan atar lang India COVID ka yan punbe zel report nu nung bera sangli tling India a nilai nia chin chian ti chwa thara COVID-19 kai en kollai mi zan hi somsari paruk anom bela ave mek hi mi sangli zathum patni ani to Ministry of Health and Family Welfare ni tina chin chiana ati chwa china ama darkar somni pali liam ta chungin mi pasari in shi hi anthi puya hengzinga pali hi Maharashtra mi ni in Tamil Nadu Delhi le Gujarat a pakhat cheu anthi boka tunhaya COVID leng thar le mi somli pali anthi le toni Gujarat le Delhi chu darkar somni pali liam ta chunga shikai mu chwa thar an tamber na ni in somruk pali ve mu chwa an ni a Uttar Pradesh sa somruk pathum le West Bengal a somruk mu thar an ni bok Kerala chu shikai le dam lo om tam na ber ni mekin Maharashtra zanga som Gujarat zali somruk pakhat le Delhi zali somnga pasari ten andota Arunachal Pradesh chu tun thlengin COVID kai la om veri lo na om chun state ani COVID kai an pun le mek chungchang a hian Kolkata West Bengal mithiam Dr Arindam Biswas chuan COVID hi a renga aka hi achangin antama achangin anniam le china engma chiai chiam na tura omlo apoi mo ber chu inven na lam hoi thedar tam ani a mi puiten sarkarin kai shwaina asiam zom chata mai tuam apoi mo ber ri ani ati Kerala a chuan shikai mu an pun cheta wangin Health Department chuan sarkar le mimal damdoi in ten an som tur in kai shwaina thar ati chuak Mokjil po atul huna nei thei turin anin buat sei meka damdoi in te chu revised ABC guidelines 03 anti June sang ni somni pathumati chwa zom turle COVID-19 kai le tlang shileng kai te enkol dan tur kalphung an zamani hein kai shwaina hian puitling jinga tholei theilo omna khopmu fia lo thisen niam an chuan rang taka enkol turin anti a no panga po khojik sang thil ei theilo thoklama boy deuh te chu ngai venran turin ti ani bok Trump versus Shashi Tharoor Operation Sindoor le terrorism chungchang US officials think tanks le US media hauti ti pui turakal Shashi Tharoor kai shwai Indian delegation te sap chong man chu Trump puyan alo she thiam lek lo mai ni oma mase Trump pui hian a she thiam lo tak takem ti ero shiat phak vani su Trump pui hi chu anger lo lam tilaka hian khovela mishing chim om le swak swal tu khumpong thiam berte jinga mi ani ome Vai mani se Shashi Tharoor hi London apianga tani a doctoral degree PhD hi US se changa ta zo ani bok chumai nilawa international diplomat lo ni reng to chin United Nations apo Under Secretary General ni na lo chel zak to ani a kumsang ni paruk phei khachuan UN Secretary General candidate ani phak hialani Secretary General ni mai tura rin kai ber pakhat ani a mase Ban Ki-moon khatlan ani ta zo khlawani India le Russia in lei china ang hian US le India in lei china hi ngetle tlo ni che khami trum khan Shashi Tharoor hi
UN Secretary General ani ngei ring tu po antam viau reng ani tharur hi sapchong thiam tak ani satlia alawa expert ani a English thumal cher pakhat fluxinal sinihilipifilication pheichu khovel huapin alar pui rem hle tharur English man hi thu asoina ani emo interview le khabua po ni se literary le academic tradition nen ain sui som thlata history literature le philosophia arilin athuk ani chongka ami ne theina mak tak nei mi an he theina na thu thlai thlum thiam tak ani pialama mi intellectual tak ani boka athu soile ziate hi thlit film sa thlap ang mai ani a athu afengin hei hian mi influential taka asiam ati theyang champui ero chumi letling chia aphung lung a thu thlai thlum lawa soi phiar chi public speech a po mon mangle tlang taka thu soi mai chen thu khu velem lo ani thung thu sho pui bung takin asoya thu nu don ho lovin thil soi phong bluntness manga mi pui cho phora media cycles po dominate tumtlat ani ve thung ani po he hian mi influential taka asiama America President Trump ni na amang ta hialani hi mi an influence daniro in person lo thunga levan ang vela in person ani thung si engpo ni che heng mi ro pui pan hi te hi an ngai san a chuti ro chuan Donald Trump hian Indian delegation te sapchong man hi a hrithiam lo takin arin lawa abik takin shashi tharur phai hi chu a hrithiam chiang viawin arin amai ro chu operation sindura hian US thloplam chu thuptum eltiang ma se Pakistan ani ti achianga chutiang che chuan Indian delegation te sapchong man hi Trump hian ka hrithiam lo ti eltiang ma se a hrithiam ti hi achiang zokin alangani Asia thiam lo lui thlat na phena hian politics som nge zokin alanga China le India hi population ang zong te ramzaw zonga te ram leilung hausakna ang zong te po in economy le military a US le pel turin potential an nei thatok ti hi United States khwan a heimol lo har tharna changin heng ram lian pahni te mu hila hi anron thang har thutanga raltiang anron kai san thwayang ti hi an hlau ani tunma achangin thodep de pin anom reng thina ni kha China phei chuan anron el phak ti ta der mai le ngal chutiang vel politics khithia le in erna boruak vela tanga trong in ria ton sak theilo na hi lo thleng ta ni berin alang lui tuiral thuama mang India dang ro dang chara siam tura Pakistan in China anor na le abai se na chu India intorna rap thak le boina lian tham ato pha donem source money control desk Pakistan sarkar in India chu lui tui manga shek na kalpui tura China abai se na hemi chungchang thu money control desk in juni thum sang ni somni panga a aron tarlan chu tunchu ma hian I han clear ho tlang tiang o pakhatna Brahmaputra lui nar dang chata India shek tura Pakistan in China abai se na chu April thani somni pani sangni somni panga a India ram chung Mizoram Pahalgama Pakistan khoi firfyak te poi khoina wanga mi somni paruk zet te tha ani wanga India sarkar thinrimin phuba Pakistan sarkar le a hel khoi te laka alak let na jinga pakhat Indus water jeti IWT in rem na achwa sana wanga Pakistan ramin har sana lian tak ato chaume ka wanga Pakistan thinrim chaw ta le mang ang chuan China chu Brahmaputra lui nar dang chata India shek le tura ma le tura abai se na chu thu por poleng mai atak taka thil thlentir har sa ani wangin Pakistan bai se ati bo hle ani India rama helui tui ronluang lot Brahmaputra anar lama dang chata India chu helui tui manga dang ro dang chara siam tura Pakistan in China la ka bai se na ane na chu ti sa chantir tur chuan China ram ngei po in atorangai dona chu mai anilawa Bangladesh po in chiat pui na turatan amman na turani boka wangin Pakistan bai se na hi mitui tlak na maya achang tamek zo kani Brahmaputra lui ibi chiang pho tangle Brahmaputra lui hi anar lam chu Tibet ram chung khutlang lam ani a helaya hi chuan yarlung sangpo river ti ani India ram Arunachal Pradesh sha ronlutin Assam po apal tlanga Ganges lui nen ain fina Bangladesh chunga luang lutani ti chuan Tibet ta lui yarlung sangpo chu India ram chunga aron luan lu hian Brahmaputra river ti soi ani ta ani chu India shek na tur China ina kalpui theidonem
China hian yerlung sangpo lui hi khwa atuma malakna tura arwahman project po alian hle he lui tui khwa atumna mun hi medok muna ani a hela hi India ram chin Arunachal Pradesh a he lui aron lwa lu ma chia ani ome he China malakna hian Pakistan hi aron phur thar ve hloya achan chu India shekna tura du wangani a China laka po be se na sang tak ane ngal bok Pakistan sarkar frai tulute po in hei hi China annor na le anlaka be se na animeka Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif fakut ke poi motak Rana Isar Afzal nge po in he lui tui manga China in shek na alakal pui ve thayani thu in India chu alo vau khan man hialani Indus lui tui manga India in Pakistan a shek na ali lo chuan hetiang din mun hi India hian tok thei ve an ni ti in chongka chwa ani Tibet atanga he lui tui ron luang lut hi China hian khwa pin India aluang lut lui dan cha na tur man ro mangdon ta sila ani na taka chon North East India a Arunachal le Assam ba ka Meghalaya state in furra tui tla ka wanga tui liana wanga chiat na satak an tor thin na atizia om theitu ani ma zok theidona Tibet atanga he lui India aron luang lut Brahmaputra hi in turatan le agriculture lama man ani lawa amero chu energy generation atan man ani thunga China in dan cha tuma akhwa pani chuan anumama ka sa huna Assam Arunachal te hian tuilian hi anlo to chin angin antok theidon thungani Brahmaputra lui tui in remna Tibet atanga yerlung sangpo lui India rama runluang lut chungchanga hian China le India te hian in remna thuthlung MOU anlo siam to china kumsang ni chom pathum khan MOU hi ziakin he in remna hian Sutlej River po atelbok hun local zela kumsang ni somni panhi khan he anin remna hi atopa China le India ram ri thua an boy chiam na wang khan atopa wo in thlengin in remna hi siam chata siam zui alani tari lawa ma se lui tu awanga boy na engma ram panhi te hian an la nei lo Assam la min tui liana tor thin ngai chu a huna ala thleng chun som ta rengani India tan he lui tui shek na hi hlo omangem China hian Brahmaputra lui nar hi khwapin India shek na turin mantum ta se India tan chuan tor na rap thlak le hlo om lutuk tur ani lem lo a hlo om dan chu kan tar lan then khat to angin lui tui hi khwa pani chuan adu hun huna assa a Arunachal le Assama tuilian thleng chena wanga har chana to ang chu a thleng theidona ma se heng tuilian wanga har sana hi chu an to chin tho ani Pakistan in he lui tui China in khwa pa lui tui manga India shek na atana man abe se na le China point he tiang lo mitla ve na chu an be se ang ani theidon chia lo ni in alang he lui tui manga India shek tum na hian Bangladesh chu atwar na saber ani theya China po atwar tu ani tel theibok Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Brahmaputra lui nara India shek na tur be se hi Indus Water Treaty anga tor na thleng thei ani lo he lui tui nar Tibet rainfall in a contribute hi za somthum changa somthum panga ani a China hian lui ron luang lu thi dang chatta po ni se lo thon tura omlawa he lui tui hi forra tuya India ram china za somruk panga changa somsaria in generate ani a chu wangin he lui tui manga in shek cha tum chu chiat na nan satak thlen thei tur ani bel lawani ati China in lui tui hi ablok tak tak angem Brahmaputra lui nar hi China hian adang chat turin maladon ta se alwan na asonemo adan sa vek arin omlo clearna le lo zirlok na pakhata chuan economically in senso sang le har sa em mani a tin politically a risky ani telbok alwan na son thua a boy thlakin a har sa le dona engineer trail tiang te tan po thil boy thlak le khir khan ani a environment manga chenelam tor theina ani tel heimai anilawa China sangoi zone pui Bangladesh ta na chiat na le tor na thlen theya achang don ani chu wangin India laka chiat na thlen tu tur be se na hi zong atwar ai nga win atwar ti angdin munani a India tan helkam tu le lungai na thlen tu ani theilo ni in alang tlangkom na ram le ram in mel mak na le inti boy na thlenga hian ral thuam le chipai chak na ringot manglawa thil dang ral thuam man na hi apoi mo in ala chhozel don hetiang malak na hi ral thuam le chipai chak na man a yin atwar tu ta na boy na le har san na thlen thei tu po ani theibok kan tun din mun thlirin sum don na manga indona lui tui manga indona ral thuam le chipai chak na manga indona atak nge yin kan hume kani
Pakistan chu lui tui manga India ina shek mek na atuar na chho zela hemi wanga tui manga India laka shek na tur kalpuya mala tura thopui China abe seina le anor na hi be seila uzok lo thleng ta thut angmain atham ral theidon ni inalanga an sangoi zon pui Bangladesh ta na pan pui ti chim na mai tura alo chang ta zo kani ai nga chunge nge China hian azo zel dona Pakistan pui na be se na chu ala be se chun zom zel don em ti chu ilo ngai chang zel phot mayang u kumtling lo khoi chhin miswal hur chu Nagpur police ten an manta kumsom thum pathuma upa Mrunal Vijay Gaiwat thi Nagpura cheng psychologist ani a Nagpura veng pakhat Maniwada a Manovikas Mind Development Center adina heta hian ril rula mahar sana nei te chuan an pan thin ani kumsari chungze chu he center hi a local pui to chin ni kum khan helai mun pan ve chin mei che pakhat chu Gaiwat laka hian complain a theluta a soidanin therapy la turin akal chu Gaiwat hian damdoin alo shai roya apong swal nuwa video record asiam lui boka a blackmail zuya wangin voi tam tak apong swal zui ni in soi ani hemi nu hian mei che pakhat muli tia ko chu arun pen chuak ve boka Gaiwat hian voi somni chuang apong swal to ni in a soi bok ti chuan midang po in Gaiwat hian apong swal thu soin alaka hian an complain ve ta sup sup mai ani Gaiwat hian mei chia apong swal dan hi ain angtang puya anril ruhana le nana te angai thak nu in damdoi ai tira chu chuan che theila vina siama apong swal nuwa an video te chu atul chuan thedara avozuya adu huna pianga apong swal turin ako zuita ani police te chuan akutwar tu hi atlem bera mi somnga chuang an tlin ngen ringa atam jok chu kumtling lo ni in no pangkum som pahni mi lekpo atel ve nge nge asen tara thokve anu puile an mei che chorte hian ache dan hi an sha pui vek le ngala chu mai nilovin athil tia an pui hialani thilrun thak tak chu pindan chungrila heng kumtling lo zirlai pressure sang lu tuka wanga ama ron pan tu te apong swalai hian pon lama hian heng no pangron try tu an chung te hi anom ve a be se na sang tak nen an lo ngak thin ani psychologist ani wangin heng mei chetlei rol teril ro lo na tu dan thiam hle a Mizoram om deuh le bitum om tak athlang thiam hle a phone an man saka chuan a chet dan video tam hle a police te chuan heng video te hi uluk takin an sir chiang mek ani athu rwal pui anu pui le an mi chhor te hi tharuk an tlan bo nuwa karma sa khan an man zui bok Israel in Palestinian somkwa panga an that Hamas thunun Health Ministry soidanin darkar somni palikal ta chung khan Israel Defense Force te chuan Gaza mun shanga Palestinian somkwa panga an thata zali somli an hliam tihan tun chum Israel le Hamas in daw nu hian Palestinian singa sangli zaruk pasari an thito a noi khat sing ni sanga zathum somli pakhatin hliam an tuar United Nations Security Council thukhom chuan Israel le Hamas in ka haile Palestinian tranpuina thonlo chungchanga vote an la dona US in avetorin ani Israel sipaita chuan ni tin deuh tho Palestinian an man bel zela tuna hian Palestinian sing khat zali vel Israel lung ina an tang mek ani Russia le Ukraine ve thung Ukraine chuan Russia le Crimea in kalpo na lei Kerch Bridge chu aboma lei ati chhle angai ani a masidar kare baklava man thein Russia chuan asiam tha United Kingdom Secretary of State John Healey chuan UK in defense lama Ukraine dollar thluk le thing on ruka apui na tura tangin dollar makta dwai zali somsari pathum chu John noi khat leinan amang don German Defense Minister Boris Pistorius chuan chanchin bumi te hena Germany in Ukraine defense lama apui na thar tur chu akhikov thwaidon ati a soibel zelin Pistorius chuan US in Patriot emo air defense system manga Ukraine apui na turin tran anla lobbying me kani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chu NATO summit tun thachunga hei ka nei tura tel tura somani ti military bloc chief Mark Rutte chuan asoi European Union chuan Ukraine ral tlan te Europe ram sang sanga an chen theina tur right kum khat chung po sei chung chang an ngei twat phai don bai ti sangkunga ole khati zong khatun chumata na kan puan theite chu nile report mai sela minlo thlir saka minlo ngai thak sak thina wangin kan lo me